Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel ya of course namuntlha ha vuya ka kokwana Africa leyi ya ha ku mahlweni yi ri karhi yi hlasela of course hosi ngo Mr Post ya akhawunti yona of course yaleyo on Facebook. So leswi fike mi swi tiva i ku na sweswi a hi se swi tiva kahle kahle nyimpi leyi ku endleka yini hi yona, like wa ku na nyimpi leyi hi yin'wana ya timhaka leti hi nga ri ku yi twiseni. So in overall so far hi blame yona kokwana Africa ku ri why kumeka kha yi hlasela hosi ngo Mr Post hi ku a hi swi twisi ku why. So swo tala vhele swilo a na ha repeat. So loko ka nga za subscribe na avoid ku ku na vanhu lava ni followaka va vona ku each and every video ku content yi nga vi repetitive leswi va ku nkhani ta swona ma hi vona mhaka leyiwa ya. So of course namuntlha ka siku ra ti 20 ta November yi tlhe yi vuya kambe hi live video. So hi ta hi kha hi nghena hi twa ku a yi ku yini Master T style n'we mi swi tiva ku hi swi endlisa ku yini a hi ngeneni. Mzaya n'wana sesiphula jola yi vula Mr Post very yeah. Ithi mabambara mzaya ya huma Friday ta hi tiva kahle wa delela mfalanzi wena kale ka hi ku tshika lembe leri mzaya a nge lungu ya sesi itini clip ntsena mzaya hi clip ntsena swi swa quality ku tlula swi swa straight hi clip ho leswo swa wena swi godlo hayi swi swa quality as a vet already a hi kombisini of course I judge clip leya hosi ngo Mr Post yi ku a swi endle swona. So mhaka leyi nga subjective ku vona ka yona vhele i mavonelo ya yona swi yona yi twa na ku track leyi a yi twali kahle and obviously ku na high possibility yi biased ku vhele a swi tiva ku swi wela ka mirhangaphandza. So mhaka clips for now hi ngo yi tshikisa sweswiwa leswi of course a yi kombisa swona in overall ku bambara hi yona the best then leya Mr Post a yi twali kahle ku hi ku vona ka yona. So swa ti-clips for now hi nga swi tshikisa sweswi until the projects ti ze ti huma ko vonera yona hi nge ri kaneti ku i clip like clip it's not something we can conclude on. Okay mzaya ko ku sweswi ka ha ri hava munhu la nga ta ku twela vusiwana ka ti-producer ta hina sweswi mzaya mani swi tivi ku pfana endla yini mzaya kumbe ku khokosela to timovha ke ku va na tigigi hava n'wana sweswi na tigigi hava a wu na nchumu mzaya Friday mzaya yi le ku tihlingini mhaka leyi ya tigigi leyi ya tika ka hosi ngova ya tika but ni ve na an idea about it ni ve na an idea because loko ni zama ku va ni tsundzuka during the period of course nkarhi lowu loko Ben Mayengani a kha a lwisana na Gagash voma 2022 towards early 2023 Gagash se a hamba a kumela Mr Post gigi mi nga mi swona musi a hamba a plugetela hosi ngova se a dyi na tigigi to tala swinene during that period mi nga mi yi vonini mhaka leyi leswi a swi endlisa swona se ni swi vonise swi vula ku in order for hosi ngova Mr Post ku va yi kuma solution yi fike yi kuma munhu wo karhi loyi a fika a famba a yi phandela tigigi ma yona mhaka leyi leswi ni swi vonisaka swona hi ku a mi kuma ku yes yi tlhe yi bana tigigi ta kahle tikulukumba Ben Mayengani a kha ri around Gagash kha xi combetela tigigi swi loko yi fike yi kuma munhu wo karhi loyi a fika a yi phandela tigigi hosi ngova Mr Post swi loko yi yo solution ya ko yaleyo lero swi loko yi fike yi kuma manager that's it in another ways yi fike yi kuma manager leyi nga ta ku famba yi kha yi phanda tigigi I think swi nga kota ku solve album ni yi twini ya dokodela ni yi twini a ni ri kona va fika va ni twisa kwalani yini vhele va fika va ni twisa album Josh Rimane i behiti Josh Rimane i hiti liyani swo kwini kokwana Africa se yi kulukumba ngopfu musi yi ze yi pfumela ku ya le phela ndhava le va yi twisa album ni ku okay swi ku va tsakiseni swi xi endlaku loko yi kha yi hahlula hosi ngova Mr Post and stuff like that yeah of course yi tlhe yi tshikelela timhaka ta project ya Dr Jetemani leyi yi taku yi kombisa ku Mr Post i ta yi twe nkani lembe leri nga humi ndlwini le ku vuyeni mzaya a ni nge zi ni ya le na leni mina na fika ni nghena kwala gedeni ya wena a
ni nge zi ni ya leni le ku vuyeni mzayo lembe leri nga humi ndlwini le ku vuyeni mzayo a ni nge zi ni ya le na leni mina ta fika ni nghena kwala gedeni ya wena ni ku twisa album a sweswo swi chayaka ku yini swilo swo swi chayachayaka soko nyimpi mina ni nge zi ni ya le na leni mzayo loko i lava hi leto jabu swa na ha ku lava na hi leti loko a la ku ni nghena ka wena mzaya ni ku tirhisela leti a futhi a ku ni chavisi hi wu swi tivaka ku ra la hi le makumu mzaya hayi yona a swo yela ku continue hi sweswo ya already yi nga dumi swona kwani very very yi dume hi clip loko of course yi bisa loko swi ngo Mr Post track ya beef Severana Dlimbeta kha yi kwatisa ku ri ka workshop very very liya Severana Dlimbeta so yi la ku tlhela swi repeat se yi la ku nghena muti wa yena so ku delela manjeni musi a mi ngo to famba muduri wa kokwana Afrika leswi mi swi ndlaku a redzi hini hi to ba mavoko hi ri tlhelo hina very very mara a redzi swilo leswi swi mi lava ku swi endla yi ta chaya kahle na no kombela i yingisela clipping no ka ni nga ri kona kwala kusuhana a ni ta ta laha workshop ya wena ni ta ku yingiserisa yona ni tlhela ni ku hlamusela ni ku tswana swinyovinyovi leswi nga laniwa a swi kotele ni swilo swa proper mzaya mzaya lembe leri mzaya yi nge humi ndlwini na vuya mzaya a yi nge humi lembe leri hayi ka mhaka leyi xivuloko yi ngo swi kotela and stuff like that i timhaka to like his mastering a yi chikini somehow in 2023 se va nga swi lunghisa ka hosi ngo Mr Post ku swi kulukumba ngopfu vele vele kahle mastering no yi lava ti-beats laha ti suke kahle ti ri kahle suka hansi so since ku na the same producers leti a ti chayini hi 2022 I think mastering yi ta va yi ri sharp muso yi ta va yi ri sharp the producer hi tetiya a ku ngetela un'wana sweswi I think swi ta swi ri kahle and stuff like that project yi twala kahle yeah mzaya wena you and lo sale ri wexe sweswi na lo mondo i fambini yo sale ri wexe na ti-producer ta wena to ba hi mhaka ku mali ta hi lava a to ba hi ku yini na tona ti feba miraka panda le ka team ya kokwana Afrika wena mzaya na ku tela lembe leri a ku rile ku enjoy kokwana Afrika mhaka leya nomonde leyi ni yi vulavule ngopfu the whole hi ngo mi swi tivaka ku a va zama ku yi solva mina a ni tivi ku like yo bihisa wini mhaka ya kona yo yi tsandzeka no solveka and a ku tiveki nchumu a hi le ku byeleni ka nchumu in public a redzi kumbexana eventually va ta va yi lunghizini a ni project ya na some few days vo ma 11 days a redzi kumbe ta tlhela nghena mara a ni ta vona a swi ta swi saseke ngopfu loko a va lunghizini loko hi ku swi tikomi na ku no moment very very ma swi vona ku i busy na swa yena loko ti promoteleni ka yinani ka anana project so a redzi December leyi ni ta na n'wana lowa wa wena loyi u n'wi cukumetaka mzaya lowa wa mutsoniwa u n'wi cukumetaka a wu n'wi ndleli nchumu mara kwala jarateni va ndlele hinkwaswo se ni ta na yena mina ni ta na yena kwalani a ta n'wi vona na nsati wa wena ni ta na yena ku ndliwa agreement ku ri mali ya n'wi ndlisa ku yini ya ndlisa ku yini ku ivi khi sapota n'wana loko n'wana luya o va right u nga ta n'wi cukumeta n'wana luya se hi mhaka ku i mutsoniwa se wa n'wi cukumeta tlhariha kambe kumbe yi a nga ta ku pfuna ka mundzuku n'wana luya kumbe yi a nga ta ku tisela mukateko ka mundzuku tlhariha ntukulu tlhariha mzaya lembe leri ku zini vula ku sure ku se ti-fight ta ko ti ya kha ti increase already of course a hi swi coverini content leyi a yi ri kona ka the previous video so yo kha yi swi nyanyisa manjhini ku se yi ya ku nghenela mutini straight so hensa ni khale ni vula ni ku loko ri swa kota a va zama ku solva mina a na ha tivi yo endla live leyi ntsena yi tlhela yi endla another 2 live videos koko no content ya ko yi kha yi famba layini yin'we and stuff like that yi famba layini n'wi ti yingiserini I think leyi nga va maybe ku na layini yin'wana hi nga yi tekaku yin'we ntsena laha ya Elizabeth, yi ri yo hosi ngopfu yo nga pfuki mzaya
hosi ngove ni ta ku sala hosi ngove hi mina na swi tiva kona na laniwani ku voneni kona la hosi ngove hi mina kokwana Afrika hosi ngove Hayi a read some uncles hayi a read hayi mara guys mhaka leyi mo tshama hansi mi yingisela kahle i mhaka yin'wana leyi already a hi swi vuri no yi complicated ngopfu it's his uncle so a whole uncle yi kha yi vula timhaka to fana leti swi ku hlamariseni so yaleyo mhaka ya kona guys mina I don't even know what to say a na ha ti no ni ta ku yini ni ti-videos to tala swinene so swo tala ni swi vurini tanihileswi mi swi tiva ku a na ha la ku rhipeta ngopfu leswi ni swi vulaka swi nga ze swi borha hi swo sweswo a redzi loko ku ri amukeza mi subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe wa swi tiva ku what is the meaning of scam ni scam ni ri le kule ka dzumeri leyi munhu a ri jonile kule leyi try to understand vona phuvisa ku yini vanhu va kona nkuni a nga ni toloveli gabaza a nga ni toloveli a na ti-feelings ta yena a redzi va lava a va ninginisaka va nga swi phuva hayi mina a na ti-feelings ta gabaza a nga ni toloveli me ni kombela u ni yingisela sweswi ku vulavula mina Mr Right va swi ku pfumala vanhu vo fana vo khandziya va chika a nga ni toloveli gabaza me a nga ni toloveli ene mina a ni sindzisangi munhu ku a ni pfuni try to understand that way a ni sindzisangi munhu ni lo kurisiwa khamera va ku hi le kaka ho kwala ni na ni ku eyi va kunguhata makungu a ni te xikolokolo sweswi ni nga khoma tlhari leriwani endla ni mihlengo gasa a yi ni twi kahle gasa a ni khomelangi munhu tlhari mehni pawu